افدمو همین دمینو بخیر و خوشی بن تماشاوان النجام بگومان ل دسپیک ای سال هند گوهارتن و هند پیشاتن گرینگ ل روشالات ناوین به شیکی گشتی دروز بون کو به بهار عربی تناس کرند دمه که دا کو ل دسپیک ای سال لولات تونس خو نشاندن جمهوری هاتن لدارخستن و سرانجام و خو نشاندن دمه که پیوانه دا سروکی ولات بجیهشت دیو دجی که لولات مصر خو نشاندن جمهوری هاتن دسپیکرن و دیسان سروکی ولات جی کاری خو بکشه دن هذا لولات یمن لیبیا و سوریا جی خو نشاندن جمهوری بو نما نوان رژیمن که هیان هذا صلات بدسته بردامن کردجی که کنه توی که زندی لروشالات ناوین کو باش خراوترین نتوابو ده روشالات ناوین ده کیم تازور اف وان گوهرتنا باندوریا خال سریا به تایبتی لولات سوریا کو 3 میلیون کرد تعداد جین هر وها 30,000 کیلومتر دوجا دورا کردان لسوریات بکته و کردجیک دنه هذا خودی باندوریا کی زور بهزن دنوا وی ولاتی دا بو پتر شروع کردن و پتر چواد که خبر هف کردن کردان تفگیرا کردی کسات کن برنیاس و اکادمیان کردان بو چواد که روبون و استفاده کردن وان پیشاتن کنها به شیکی گشتی لدوره و تایبتی جی لسوریه دروز دبن ممیوانداریا برئیس دکتور رازوان بادینی اندام کمیته ریوبریا کنگره سوریا بو گوهرتن کریه بخیر بی دکتور زور سپاس ممنون پرسما که داو به یکی شش ای سال لانتالیا باجار انتالیا لترکیه کنگره سوریا بو گوهرتن هات دارخستن هونجی تدا اندام بون گلو انجام وی کنگره چه بون زور سپاس سروی درفته براستی يعني وقت جناب تاد پیشگوتنا خود گوت کرد روجا وقت بيجي دامزدان دنا سوريا هبونا سوريا حتى روجا ايرو رولك واني اكتيف هبون دجانا ابوري دجانا سياسي دجانا كومالايتي هم بارجان دجانا اكاديمي دي وقت جناب تزاني زور جار كردان اسي زور برز ووقت بيجي بلند ورقرتن سي سروكي عول سوريا كرد بون سي چار جار سرك وزير سوريا كرد بون جمارك مزن جي كردان خوينا خدان جبونا سوريا ايروجي ام دبينن انها قونا كنهاتي او جي سالا شيستوسيا حتى دما ايرو كرد غاوا مابون دوري بروسا سياسي دوري مجمع في خوي روا وسروشتي ايرو دورا وان هاتي جنوب جي خو لكن اپوزیسیون سوری بگیرن و کاربن وقت بجوان ما فی خوی چوساندی بزر کرد گبوندا کربون جنور وقت بجن وگرینن جا درفت هانه درفت که یک جار مزنه قناعة كميجوية وكرد كم زيدا بشيوكي زور وقت بيجي مناسب وان همو شوني اپوزيسيون كتير دروس كرن جي خود كرن وام هيفي دارن جي كاري وان بلاش وقت بيجي نتشي بانجام وقت بيجي نتيجة بله دكتور بتايبتي ولاتي تركيا كوريجا هاري زور يا كردان اللي ولاتي دجين هيانها او كرد ما فينوان سرطاي ترين ما فينوان بينات كدان هيانها جي كريزا سياسية بيس لتركيا بسدمه بطل كرنا برلمانتريا خطيب ديجلا برلمانتري باجار آمده كردان يبدا بي كوشيا بيتري هفته و 8000 دنگم بدز بينه گلو ولاتي كو تركيا کو سرپرشتیا لدارخستنا کنگره معارضه انکو اپوزیسیون سوریا دیگه گله کی و پرسه دیکن گل ولاته کی که دنافخه دا نکاره پرسا کردان چاره سر بکه اوی چتج دیوی هبه بو ولاته کدن بتایبتی سوریا گله کی جي خدي قالك برسارك ملح قالك برسارك يعني لهر شوين هر كردك في برسارتك قالوا اما لور ام جي خوي مناسب دنيانا تركيا جو كردي خو ناسنا كي كارب يا علي كاريا كردي روجافا بكي انا ابرسار جي خدي لكن باوري عمد ولام وبرسفجي قالك نست يك برسب اما ام بين بيوندي تركيا وباشوري كردستان بيوندي يعني قلنا قال لك يا بيجن الجورد اللي كردي باشور بيجي دفاكتو تشتكي دي زيد تر كردن كارم بدس بخيمه برولو هاتينا بجراندن هاتينا قبول كردن ودانو صندنك وقت بيجي بارتنريا شراكات وكاركي وقت بيجي اشتيانا بردوام دبا سبارت بكرد روجافا امجي دزانن و اما سينوري همو تركيا وسوريا تقريبا مركا بيجي جوي 80 كيلومتر بدورة 60 كيلومتر ناوچا كردي دي ام دزانن جید وقت بجی باوکی میجی ترکیه چه هلوسته هبو برانبر کرد سوری لی ريال هي واقع هي ووقت بيجي داخوازن هن تشتن دواروج دور دريج تركيا ام دزانه جبو سي 400 دمان چما ايرو
هاو دەدێ پشتگیریە ئۆپۆزیسیۆنە سووری بکەن نەش خستە ناخوا نەش حزکرد ناخۆش بۆ کێشا کوردی یاژی داخستنە کێشا کوردی ئەو کێشا کوردی ترچ مەترسیەوەی هەن و گۆ کورد لە ڕۆژاوا ببن فاکتۆرەکی مەزن گۆ ji destê wan derkevin nikarbin tehekimê û seterê ser bikin û duwatir jî wek bêje bibin jêrê qorsayîtî û zehmetî ji bona bercewendiyê xwe li rojhilata nawerast û Sûriye bi taybetî. Ew yek duwem şit ême wek perçakê ji opozîsyona Sûriye me hewl da rastixwe mubaşer li ger Amerîka peywendiyan durist bikin. Ez bixwe meha yekê meha Janwarî ez 24 roja li Amerîka mam. مجمارك يكجار مزن جي كساني وقت دلين وقت اهتمام وانتريساون هبو سر كشاكور مديتن لي او ناخوازن ما هل بيجيرن سر برشاك اپوزيسيون سوري بكن كرد ام بو ام چند 3 مليون بيجي زيتر بيجي ديس ام نفرانينه اي جوج بسر برشيا وقت بيجيك بروسي سياسي بك ايرو ونعم بن هناك جماعة وان بيتر بإيجوج باندورا واجد ناف حموس وليات بيتر إما بخواز أنا خواز كيف نتوانا أم صار عرض خوي جغرافينا أم جوامة عرض مي تاريخ مي ليه أم كيم ترن جوام بجماعة خوا جبرولا أمريكا أو بيشتر ديتن جمع يعني شار كسي ديتر جي غيني أو هولداني كومن يعني هفالن ده هول دان جوراس خوب أمريكا وأوروبا دان صندني بكن جو بيشجريا ما بكن أتيني صار برسيارة وشما تركيا شما نوالاتك ديتر جبر في إما أم أنا نشارن تركيا جادي ترجي بس جنابة الزانة مثلا كيشا ليبيا وزحمتي بيدا بوغا فرنسا ومثلا أوروبا تنا دست بدون تسليمي ناتو كرن تركيا ناتو دي يعني أمريكا جي كيشي وي العراق وأفغانستان وولاتي ديتر أو أنا نكار راستخو وقت بيشتر برشا يعني بيشجريا أوبوزيسيون السوري جبو همو فان صدامان ئێمە وەک نکارن فاکتۆرێکی ئەم بخوا نکارن وی گۆران کارێک مەزند ناوان پرۆسی مەزەند بکن ئەمەژی مەژی وەک بێژێ باوەریە خۆ پێ ئەم تەفلێ بوون بێگومان هەند پارتیên siyasiyên Kurdiyên Sûriya ev motemere an ku ev kongre baykût kirin. لێ هەند ئالی و هەند کەساتی تێدا بەشدار بوون تۆ وەکە ئەندامی دەستەیە ڕێبەبەر و نونەرێ کوردان دناڤی کنگرەی هات کە دەستیشان کردن گەل و دناڤی کنگرەی ئەنجام چ بوون تایبەتی بۆ کوردان چ ئەنجام دەستە بەرکردن ئەو مەرسەلا بەیکۆتکردنە کۆنفرانسا ئەنتالیا ji alî Partiya Kurdî de şeklî wa bû lê naveroka xwe de ji marek baş ji Partiya Kurdî amade bûn ez naxwazim an navê wan bêjim bera nebe kêşeş bo her kesî kêmanî nûnerê wan partiyan gotin ême em nûnerê partiyê xwe nêvêde yani ewa kêşeyekê tu ji dû sê alekar lê temaşe bike ewa kêşa wan e ne kêşa me li Antalya ême me platformek çêkir ji marek yekcar mezin ji Kurdan dora pêncî kesî bûn şanda Kurdî yek sersisiya bû yani jî ekser bera پێنجا شەشا مەرج نییە ji ber zor Kurd hebûn na partiyê dîtî jî wek bêje jêzaxwa bi astê xwe Kurd bûn lê elmuhim ji mara Kurda zor baş bû ya tu ew tiştê got nav kongrê derket bi dilê Kurdan bû ji aliyê asûyî giştî di ewan dît çareseriya kêşa Kurd bi rêya wek bêje destûrî وبريا گفتگو بريا مناقشه کردن و دیالوگی یعنی او پرنسیپی گو مد سر اتفاق کرد انتالیا دی اوان بگشتی کشا کرد به همو لاین خو دا برچاو خو کار بیچاره سر بکن جبرو له هبون و منبونا مثلا همو پارتی کردیان بشک جوان او نه اساس بو اساس او گو کشا کرد وک هی به همو قیافت خو بجنا خو هات را فکرن هات گفتگو کردن او وک بجه هلوج به هات لی دکتور پرزگرێکە کورد هات شرۆڤەکردن هات گوتو بێشکردن لێ گرنتی چییە بۆ ئەی کە ئەگەر هات و ڕۆژێکی ئەف معارضە ئۆپۆزیسیۆنە دەسەڵاتە سووریەدا ئامادە بە گرنتی چ هەیە ئەو خوددانێ سوزێنخوا بە بکار بە ئی پرزگرێکە کوردان وەکو هۆن دخوازن لەوەر چارەسەر بکە کاکە کار ئەو دەستکەتن نەلجیکی نێتە ڕۆژێکی کرد دەدانی جیکی وەخوا بمینێت کەنگی لێڤەگەر دکارێ وان بستینە و ژنڤۆک بێ بکاربینە ئەوە پرۆسەیەکە تەراکمە کارێکی ڕۆژانە گەرەک بێ ئەبدێتکردن بێ پێشخستن بێ وەک بێژێن نوژێنکردن ئیشش بەربوو ئێمە ئەم نە ئەمسان واقعینە ڕۆژانە ئێمە لەگەل وان بەرگوە نونەرێ کوردان تەنێ ئەز وان ناکە سادێک وەک بێژێ پشگیریا کێشا کوردەکەم ئێمە ئەو کێشە
ڕاست بوو دەستکەوتنێک تاریخی مێژووی دا ئەنتالیا خالا چارە هات وەک بێژە تەرخانکردنج بۆ ناچارەسەکردنا پرسکرێکا کورد ئەوە دەستکەوتنێک بوو لێ ئەو دەستکەوتنە هاانێ وێ ببینی جێخۆی بمرژی وێ ڤالا ببژی محتاوخوا هەگەر هەنێکی خۆدیێوێت پێ نەبن هەگەر ڕۆژانە ئەبدێت نەبن هەگەر ڕۆژانە ئێمە ئەم بە منطق و لۆجیکێک بلندتر بوارێ گفتوگۆ نەکەن و بکاربن وێ کێشێ بگهینن وێ ئاستا مەطلوب جبەرولۆ ئێمە ئەم ناو vê prosê denê û li her şwên gava mesen tê xwestin em helwesta xwe nîşan bikin car heyê nerazîbûn tê diyar kirin ji xwana ji ez naxwazim nava bêjim ji ew şirîkê me dîtir bêjin li vir ewa pêwîst net kurt bêje li vir pêwîst net mesela li Fransa cara dawî li konferansa ne konferans بله ام هر دل سروی پرسه دکتور لوی داویه هون وکو دستیار وبر یا کنگره اپوزیسیون سوریا و سردنا روسیا و چند ولات اروپا کرد گلو دسکتیه تو دناوا به سردنا چبن ول لسر چه است پیشوازی له هاته کرن گهداریا و هاته کرن ئێمە ئەو سەردان هاتن وەک بێژێ بریار بوان هاتستندن لە ناو دەستەیە برێوەبردن دێ ji بۆ چی ji بۆنە ji ber got ئێمە کێشا سووریا بوو زیاتر دسێمەها کەسێک دەولەتێ نە عەرەبی نە موسڵمان نێ ناونەتەوەی کەس تشکی ناک مەگوە مێشان دەکەی چێکە نەمێ هەرن هەمووان وڵاتە ئەوەی گۆ کێشامە تێنەگەشتنی یانژە حەز ناکەن وەک بێژە هەلوەستا خۆ بگۆڕن جوان وڵاتان بەری هەر کەسی رووسیا بوو ئاگوام ژێ دەترسن گۆڤیتۆ بکاربینە دژ بە وەک بێژێ ئیدانە و شەش بە مەسەن سووری دە یادی دو ئەو وڵاتی ئەلمانیا گۆ وڵاتێکی زۆر مهم و گرنگێ ئەوروپا دوو ئاسیسیاژی فرانسا ئەوە مێبێن سەروان قسە بکەن me divan gift û van munaqeşatê xwe li gel van berpirsiyarê mezin wan welata de me ew pirsdanî pêşewan ême pêwîstiya me heye guhûn bi çavekî nûjen modern me binerin em opozisyona Sûrî ne ji kesin em bêjin bê bersiyar hatiye avakirin em hemû çîn û grûp û partiye siyasî Sûrî ne em hemû netewe û kêmnetewê Sûrî ne em karin qedera xwe bi destê xwe wek bêje çareser bikin em karin hemû ew çi dibêjin konvensyonê yan jî muttifaqiyatê got Sûriya gel derve welatê dervere em zekirine em wan werdigirin qebûl dikin û berdewamiya wan dikin yanî ême me ji wan daxwanekirin xas bi taybetî bi Rûsan me got hûn karin tesewwur bikin êwe ana 40 salî 5 salî yek kes bû dor layî wî bû yanî hûn çilo liyaqî xwe dibînin hûn vî tiştî çima hûn liyaqî xwe nabînin hûn liyaqî me dibînin ge em ka bimînin bin destê mesela yekî di got nehatî bi helbijartin belkî ew kesa jî me jî helbijartibe heger proseyekî demokratîk û helbijartin hatibe wek bê helbijartin îja ew şanda me ڕۆژانە مەسەلا تەگۆ پرسیارە ئابەری گەلۆ چ قاسی مسۆگەرێ چارەسەرکردنا کورد دوان میکانیزمی ئێگو هاتین دیتن ئەنتالیا دییان بەێ دکتۆر تایبەت لە رووسیا بێگومان رووسیا شوان وڵاتەیە و گەفا ڤیتویە دیکە بکارانەی نەویتە دمێکێدا بەری چەند هەفتەیەکە هەن وڵاتێن ئەوروپا بریتانیا فەڕەنسا و پۆرتوگال پرۆژەیەک دابوون جواتەوە لە کارە نێودەوڵەتی بۆ دانانە سنوورێکی بوان بن پێکاریین دەوڵەتە سووریا لە هەمبەر خۆ نیشاندانی وڵاتی خوا بکارتینە رووسیا جوان وڵاتە بوو کو ئەو یەک ڕادکرە بۆ گەلو لەسەر چه ئاست رووسیان پێشوازی لەوە کرد و بەرسەڤاوان بۆ داخوازیۆنا چ بوون ئەو کێشەیەک هێسان نەبوو بڕاستی ناوە هەفتەیەکێ بەریوێ دوازدەمە هێگەرێک ملۆربانە والحاصل ئێمە زۆر گفتوگۆ و ئاخافتن و بە تەلێفۆن و قسەکردن و ئێمێل مەگەلێکی بوارداوسند بەرپرسیارێ ئاستی جیاواز ژێرە داویا داوی مەفێم کرد گەهێنێک وەک بێژێ یەک هەلوەستنە ناو سەرکردایەتە رووسیا دێ لاڤرۆف سرگەی لاڤرۆف وەزیرە خارجی زیاتر ئەو پابندە بە مەسئلەی پەیوەندیە سووریای تاریخی خوازە هێنێکی بەردەوام بکەسەر وان فکرێ خوا پوتین جارە ئەخیر گاوە سەرۆکوەزیرە فەرەنسا دی فرانسوا فیۆن بەری ده هەفتەیە هەلوەستای هات گوهرتن مدوێف چکی دێ والحاصل مەدی لور پێویستی هەیە ئەم حاضر بن بە هەل و مەرجەمەژی یەکسەر هەموو قبول نەکەن ئەمان خۆ بدن پێشوان بکەن ئەم جوانە خۆ بدن ناسکردن ئەم کینە چەند شارەزایی و پسپۆری و چەند وەک بێژە ئاستا سەلاحیەت و دەسەلاتە مە هەیە گەمکاربن شونا vê فراغا vê valatiya گۆ پەیدا سووریم کاربن پڕ بکەن داگرن ئیجا مەگۆ تەنێ بووی شێوی ئەم کارن وەک بێژێ دانوسەندنێک حەقیقی چێکنج بۆ خزمەتە vê
vê kêşa got nayê çareserkirin û Rûsya li bercewendiyê xwe dinêre û me nabîne. Îja yek ji encamê herî serkewtî ew bû ew ê Mikhail Margîlov yekser gotina ewil gava gijme em pêşwazî kirin gotê Rûsya دوێ قەنعاتê دê got hikam û serkirdayetiyê siyasî diçin û tên lê millet û netewe ew dimînin. Ême ez xwazim ji we bidim naskirin wekî tenê yek dostê me Sûriye heye ew ji milletê Sûriyeyê. Yani bi manak dîtir rave bike şirave bike bêje ewan piştgirî da me. Gotê em ji Ewropê wan nas dikin. Lê ewa hîna gava ewil e. Ew hîna çareser nebûye. Belê doktor serdanawa bû welatê Fransa. Li Fransa wekû endameka herdemiya civata wekariya nêvdewletî wekû yekî ji wan welatan ku li demê borî li Rojhilata Navîn li guhertina nexşê coğrafiyê welatên Rojhilata Navîn destekê balav bûye ku heya niha jî ew bandor her heye. Gel û awan jî piştgirî da hindê ku pêwîst e sinûrek bi wan bin pêkariyên Sûriya bête danan ku niha dewleta wî welatî li hember xwenîşandana welatê xwe encam dide. Gel û bersivan çi bû bu xwastên we guhdarîkirina wan û li ser çi ast pêşwazî li we hate kirin li wir? Zor ji wan e. Temamen eyna xeleqa di duwa bo me pêwîst bû demek me bihevdûr e me ittifaq kir me got kêşa me pêwîstî heye bi raya giştî. Bi raya giştî Ewropî. û yek li wan welatê zor bitwane û bi qewet û bi hêz ê got kargiriya hey ser drûstkirina raya giştî Fransayê. û bi taybetî na kesin hene navdar in gelekî xelk wan naz dikin û rêz û ihtirama dengê wan heye û gavekî mesela kêşekê piştgiriya wê dikin gelek ji welatê dîtir jî bi dû wan de diçin. Me nedweyek çêkir bi navê nedweya piştgirtinê li Sûriya bona guhartinê ber bi demokratiyetê de. Li navê ew asosyasyona ew bêje ew komela ew got pêşwazîn me kir navê La Règle du Jeu a Bernard Henri Lévy feylesûf û nivîskar û rojnamenûsê Fransî bi nav deng ew konferans yekjar giring bû. Ew kesanê ê got hatibûn hazir mesela du kes berê serokwezîr bûn yek ji wan Laurent Fabius katê Mitterrandê yek mesela François Bayrou Amdet Mêr yan jî wek bêje serokê şarê Parîsê Bertrand Delanoë jimarek yekcar mezin ji hunermend û wezîrê berê ewan hevnavan çi bû projêvan çi bû wekû opozisyona Sûriye? Me xwe ji devê wan em bibîzin got ême em kêşa me rewayê mafê me heye em jî wek bêje hel û mercê demokrasî û azadiyê bijîn û pêşgiriya me bikin bi awakî aştiyane em Sûriya berew bi demokrasiyetê bibin. Doktor di nava vî şandî de bêguman tu ku nûnerê Kurdan di gel hebûyî. Gel û bi taybet li ser pirsa Kurdan li Sûriye bersiva wan û bûçûnên wan çi bûn? Cê wek bêje kêfxweşiyê got min ew konferans yan ji ew nedwe wek bêje gotara min nav dihebû gotara min jî bi zimanê Fransî bû gotara min jî her car wek min soz dayê hemû ew kesanê Kurd ê dengê xwe dan me zêdetir li pêncî kesî li wê konferansê de dengê xwe dan me ez vê jî wek vê dekê bi bîr tînin ji bo ku bizanibin min wek soz dawan li her şwên cêgê derfetek hebe kêşa Kurd li gor amancê wan li gor bîr û boçûnê wan tînim wek bêje meydanê tînim axaftinê tînim holê. Min got Kurd li ser axa xwe netewîne Kurd kêm netewanîne pijmara xwe kêmtir ji araban lê netewakin li ser axa xwe ne û coğrafiya wan berdewamiya Kurdistanê do kêşa wan kêşeyeke bo haweratî û nasname tenê niye. Kêşa wan kêşa milletekî ye got pêwîst bê çareserkirin bi awakî yasayî distûrî û ilaxirî. Ya dîtir min got kêşe Sûriye hemû kêşê Sûriye nav wan jî di kêşa Kurd tenha rêga çareya çareserkirina kêşan gerekî diyalog û guftugû. Doktor taybet li ser pirsa Kurdan em cardin vegerîne pirsa Kurdan û çavatgeha siyasetkirina Kurdan çavatgeha karkirina Kurdan û aliyên siyasî û kesatî û akademiyên Kurdan li Kurdistana Sûriye bû çavatgeha rûpirûbûna van pêşhatên ku niha li deverê hene. Gel û ew siyasetkirinan ha ew awayê siyasetkirinan ha ya aliyên siyasîyên Kurdên Sûriya bi şêwekî giştî ta çand asta xwasta gel de ta çand dikare rolekê baş bibîne di aspan guhartinên ku niha hene.
کاکەکار جێ دڵخۆشیەیە گۆ ئیرۆ ژمارەك یەکجار مەزن ji Kurdê me wek bêjê kadrê Kurdê têgihiştî şarezayek û pisporiyek nêvnetewî li astek bilindê peyda kirine. Ew ya tiştekî yekcar giring e. Ew jimara ew kesê hatibûn konferansa Antalya navandekî zor kesin ê bi zimanan başdanî bûn bi şarezaya mesela peywendiyê nêvnetewî bi meselê yasa û qanûn û hiqûq bi meselê siyasî bi hem meselê aborî bi hemû layana. Ew kesana ewin êgo îro meydanê denê û karibin mesela li her şwênê bêxwestin ew muxatibê wan opozisyona Sûrî bûn cê xwe li wan mîkanîzm û aliyeta digire. Partiyê siyasî jî ew jî bi hemû mêjûyê xwe bi dewlemendiya xwe bi kadirê xwe bi ew kesanê cemawerê êkbarane ew jî beşekî giring û esasî ye. Îjî ber wilo eger yek mesela layenek tarafek şexsek takek ferdek gemasiyek wî hebî yan zam çi ewan hanî halet دکتۆر لە سووریا چەند پارتیên Kurdên Sûriye hene di nava Sûriya de karên xwe rêxirawe dikin. Beriya çandeke jê dazaliyên siyasiyên Kurd de beyannameyi derkir. Lê ji aliyê gel ve gelê Kurd evên di nava Sûriya de hene gotê nabû gut û pêşkirinê. Ew bîrokawan ravez kirin. Di niha da genç ew xwepêşandanên li Sûriya bi şekî giştî taybetî li herêmên Kurdan têne li darxistin genç serpereçkan diket. Niha li deverên Kurda li Qamişlo li hin deverên din grupên gencan têne avakirin. Gelo pêwîst e niha eger ji rûyê waqî bît pêwîst e kî bêhêt helbijaritin bûnîneratiya rastaqîneya cada Kurdistanî li Sûriya. Kurd bi hev re bi hemû wek bêjê pêkhate xwe re civakî roşenbîrî genç partiyê siyasî komele hemû wî tiştê wêkarin bikin ew tiştê gokarin bikin ne ew tiştê gotenê dixwazin. Yani çend kirina wan û xwestina wan yek bigire wê qasî karibin karger bin û wek bêjî wan meydanê got lazim de wê bêtir muntij bin. Êm ez bêjim û ev tiştekî yani lojîkek û felsefak mêjûyî tenha tak û ferd wek komelgeyan ji miletan wan tiştê gokarin yani derfetek kirinê ceman heyî çê dikin tînên meydanê cî cî dikin. Lê di niha da tevgera Kurd li Sûriya ta çend kariya xoreyê bêxede demeke de dengê wê yekê heye ku hin aliyên siyasiyên Kurd gelek cara niyatawan heye gotûbêjan digel desalatdarên Sûriya de bikin. Hindên din heye dixwazin ku ev rejêman haya Sûriya bête guhartin. Gelo heye niha stratîcekî hevbeş بۆ چاکێ ڕێپڕیبوونا وان پێش هاتان و گەلەی گرنگن کوردان هەیە ناچە استراتیجەکە کارکردن هەیە ئەمە بێژن ئەو استراتیژی هەگەر نهات بنووساندن هێلێ سەرەکی خەتی عام ژێ نهات بنووساندن ژی هەیە دمەژێ هەموو کەسی هەیە داخوازی کووردا ڕۆن و ئەشکەرانە هەموو کەس دەزانێ ئێگۆ بێ ئەس دەزانم کورد کینە تعریف و پێناسا کوردایەتیە لە سووریا و سینۆری جغرافی کوردی هەبووناوان ژماراوان مێژوان وان شتا چاوێ ژێ بگرێ ئەوانە حالەتێک استثنائینە یعنی ئەو استراتیژیا کوردی ئاگۆم بێ نووساندن هەیە مشکی هەموو کەسی دەیی و جێ کێ خۆشحالیە وەک بێژێ ئەو گۆ زۆر پرانیا کوردان سەروێ هێلێت مەشن هەموو قۆناغان ناو هەموو ملەتان دێ جار هەبوو استثناءاتن تشتن ئەوارتە هەنێ لێ ئیرۆ هەبوونا کووردا بوێ وەزداخوا بوێ هەموو دەرفەت و امکانەتی دەستێوان دەهێنێ ئیرۆ بخورتی لە ئامادەنێت لە هەموو وان مەدانادەنێ گۆ گێکارن ئاخافتنە خۆ و شرۆڤێ خۆ بکن بەێ دکتۆر دنهادا لە تورکیە کورد خۆدی پرۆژەیەکینە ئەوجی پرۆژەیە خەسەریە دموکراسی بوو چاواتە چارەسەرکردنا پرزگرێکەخوا بێگومان لە باشوورێ کوردستانێژی کورد خۆدی پرۆژە فیدرالیەنە گەلو پرۆژه هەوە وەکو کوردین سووریا لە پشت و لە گۆر چەند هەند چاودێرێن ڕەوشێ ئەگەر چەند مەهێن دژی پێچە و ڕژێمان هەیە سووریا ئەگەر گوهارتنێن زۆر بنگەهینەکە نەمینە سەر دەسەڵاتێ گەلو پرۆژێوە بۆ چاواتکە پرێڤەبرنا وڵات چییە لێ پشتی vê navbirê cardin em dê vegerîn bû bersiva vê pirsarê. Bênarê neja piştî vê navbirê cardin dê bihevravîn.